Pozdrav ljudi, ja sam Aleks Orešarić, dobrodošli u još jedne Kronike interneta! A prije nešto krenemo da vam kažem da 6.6. imam svoj zadnji one man show ove sezone. Budimo realni u Saksu, link je dole u opisu. Tako da znate da smo krenuli sa nastupima, line-upima svaki ponedjeljak. Ja sam 16.6. Moj zadnji one man show, ako želite vidjeti ove sezone, neće biti sigurno par mjeseci do jeseni, a vidjet ćemo kako jesen nam bude. A sad krenimo na nešto što je sigurno Mate Rimcova po meni najveća pobjeda. Znači neki dan sam vidio ovaj tu status na Facebooku. Određeni Jura je tu tagao neki meme i rekao ljudima kao postavite svoje aute koje vozite. Ali iz komentara vidio sam najveću pobjedu koja uključuje jednog Mate Rimca. I ja osobno cijenim kad čovjek pokaže koliko je realan i koliko se može smijeti na svoj račun, ali iskreno, ne da se ljudi šale na svoj račun, nego da se on šali sam na svoj račun. To je velika razlika jer mnogi put ljudi kad se šale na tvoj račun samo te vrijeđaju, a ovako kad se šališ na svoj račun, pogotovo kad si Mate Rimac i toliko toga stoji iza tebe, je meni potpuni respekt. I Mate Rimac je postao svoj auto koji on vozi i to je ovo. Znači, to je slika, ako ne znate, znači Mate Rimcov jedan jedini automobil koji smo za sad imali prilike vidjeti u malom plamenu i to je kad je Richard Hammond iz Grand Toura, odnosno iz Top Geara vozio i skunco ga i uništio apsolutno Matev auto. Ali imati ovu razinu, znači samo posti na Facebook ovako neku sliku, to je meni totalni respekt. Ne ništa napraviti kao sad ću ja, ne nego ovo je obična slika, vidi se da ništa nije editirano, nego samo kao ok, ja ću ovo screenshotati i staviti na Facebook i ovo ja vozim, ovo sam ja u smislu napravio i moram reći apsolutni respekt Mate Rimac jer ne znam šta da kažem osim da najveći respekt još jedno. I onda još je ovako normalna i prizemna da se ovako na neki glupi Facebook status, na neki meme zakači i kao što vidite komentari ispod su totalno brutalni i lajkovi i sve je dobio i znam da on je napravio u tom smjeru kao sad ću ja to napraviti da bude pozitivan PR i mislim da niko nije pričao o tome, ja nigdje nisam vidio članak ništa da je Mate Rimac ovo postao, ali mi je čisto respekt jer baš zato je to napravio zbog ničega, nego zato jer je takva osoba, jer samo osoba koja je takva osoba može napraviti tako nešto genuine. I htio bih još dodati na ovu priču da za razlog zašto sam ja vidio ovaj status jer je Ivan Šimić, znači moj prijatelj, novinar sa Netokracije, je stavio sliku Mazde koja je zapravo auto od njegove cure Ane. Tako da, tako sam ja vidio status. Još jednom, respekt Mate, pobjedio si apsolutno sa ovime. Imajte svi to na umu kad se ponašate bilo kako na internetu, budite ovako najiskreniji, najnormalniji i ljudi će najbolje reagirati. Bili da ste neki vlasnik kompanije kao što je Mate i inovator, bili da ste obična osoba, nemojte fejkati, budite genuine ko Mate. Uglavnom, to je to za ove kronike, jako kratke kronike. Ovako na brzinu sam mogao to iskomentirati. Ovo su mi definitivno jedna od dražih kronika gdje ne vrijeđam ne hejtam, nego apsolutno obožavanje ovoga. Ljudi, nam se da se vidimo 16. Ako se ne vidimo, nam da se vidimo neki ponedjeljak kad dođete na line-up, pogledate na svu četvoricu ili nekom gradu kad gostujemo, jer sad pokušavamo gostovati koliko možemo uz određene mjere koje imamo. Ljudi, to je to. Vidimo se i nam se da gledate Make Lemonade. Ako ne gledate, sudjelujte barem da pošaljete limune. Isto dole imate u opisu Make Lemonade stranicu. I to je to. Vidimo se u sljedećem videu. Pa!